Ja, fatala fatu le pa ia foi malu sta tu atunu. Lo fa fonga mai nei fiafi. Il swafa Yesu Kiristo da tu li faol. Ja, ole proclame anel sa mo mai. Ja fa tai fo I mole. Au so nei lo te ir sa mo mai. Mo se no e for fallen island. Ja sta tu ta ma tu ma fa tai ala Yesu Kiristo ma tu li faol. Ja, ele ia se me ma fai na fai wana ngau no fiu mai ngang pa ia. Eu fui upu e tau tala ma fo fungo matulot. Ia te tai me ro ngang pa ia. Fa u mai fa ma. E me sifo fa fonga mai o tangat. Ha manu ia na ia matu tangat. O I lava fa fonga me nei polkala. Ia e fa manu ia ia. Pe talai fo I mo lato. Ia la ila upu. Swafa Isu. Amen. Amen. Ja. Ole ro fa wa perne fe au ia ono. O saba no tu mai e tu stala mo ai. Ja, me sa ni te mio. Tatu no fo mai fa mai. A pe o fata we now ai. Ja se te mi ho e te no fo mo. Ma fau ile ni me wo ye lo langi o no fa ma I tu rai mai o te fosta ngata e le ma fai no fo I lano ma to e va ai lo na ingam te va ai lon soi fu to e va ai me na vai tau ya te oi e to e fo twai to e fo swinga ia me fo na le to a mai le tuale le avano ya tatu to e mafo forward as the coronavirus has stopped everything globally. Everything comes to a stop. We have no choice, but they are calling us to stay at home. They are now fat more. You're not for fun. Yeah. Now look at to for yani me or not for fun. E mana I ani mea wa o ina. Ele nei no for fun. Eu foi lá e matunga luenga, tala no atu I ainga, tala no atu le upo le atu. Eu ia lana no fo tanga te fal. Ai o te le me wa o ina, I ono le fionga le atu. Ana le le fionga le atu. Le ropo le se me o ila langa e va ai fo I lungo le TV ma me o mai. E vai tu tangata tu li da voltel. Talo le li polan me a fai de fa mai nei. O fa solo tuale. Miliono tangata fioti. O fo. Ale mo wa se tali le fa fitaut. Ja. O ne fe au ia. O le toi. E mai o tanto toi va ai le. Ele ainga. Ja, o taloa tuala ile ainga Samoa, por kalame nei mo Samoa. Ja, mes foi tatou nei no foi fafo. Pe tatou foi ro fafonga mai nisi foi se tatou tunu mai Samoa. Ja, ai o no fa ia mo mama ai I me tau fai. Te foi teimi ja o mai I se o fa na matou mi tai mat felo iai. O matou fa mantunga. Ja, matu talo te tano foi fa malos. O te la wonde me wala to ati na ni te. E mata uti ya fo ile me o si tanga ma me o. Wa ia ono le poleto. On me mo mona te fia. Se fai tamo mo atu nei upu ia o le fionga e tua na e tau nei. Me fa forma ina ia ta ina peta tu le fionga le tua. E leo se manatu stangata po se o sta tonu o se lotu. Lo fai te foi au ia. E watu se no au ma fofong au ne pau me te fiatu. O lo tal tonu I have total belief in the word of God. This has nothing to do with religion. E tu te la tangata o le lotu le tal tonu te la to le upo le tu. Au discover ina.
Ia, le name ia le upo le atua. I'm 68 now. I'm going up to 69. O tilo fo ngai mea uma o le leitsu fuanga ma mea atina a inga me mea taun fai. Tal no fo ila ufana. Ai, ne wo tilo kui mea ngi. O te ofo ia tautou. Pa tautou e tofo mea. Pe alfa pea, pi ofa pea, alfa pea. E umare o langa matu i whaare ase me ufai. Ai, a lewa o talo no atu. Nei sisi mea siri ako pe o le gospel, pe o le tala le ia Yesu. Nea lalo te fia talo no atu i atu o i le fiafi nei. Mai le fio ngā le atu, ma le tala le lei. O na sawa i leo pe umta upane loto i talo no atu i tonmole. A te na e ia inga. O le tala le ia Yesu, lona lua. Ia o ina a inga. Ia lontoro. Ia ngā lulue ma au auna a tinae. Ia pe whailano tala no atu i business. Mea tauna iese me lo lima pe ai mana au te fsoswa. Ia alela o whitau tua ia tu se tele a meo la fionga le atua. Ia e nem whitau atua na o whitau tua nei. O le mua kolose. Kolose mua alela o whitau me whai upos fuma lima. O ia fo iwa tusa ma le atua e le vaia. Iesu lea. O le un matua mea umalava, o whaia, a wana whaia e ia o mea umalava, o mea i le langi, ma mea i le laulangi, o mea vaia, ma mea i le vaia, o no wha lii, ma li sili, ma whai pule, na whaia e ia o mea umalava, na whaia fo i mo ia. O ia o le uruai o mea umalava, o loo whaatu ma wina fo i mea umalava ia te ia. O le ulu o ia o le tino, o le kalesia lea, o le amtanga fo i o ia o le urumtua o e woti. Ina ia fai o ia ma faa siri i mea umalava. A wā u fina ngalo le atua, ia mau i tu tonu ia te ia le tumu atoa. Ia, te roe e we fai tau sofo i nei fai upua. Ai manga ia i o upungi alo tano i paulo de kolosi. Fai upo tūriwa so wai tau kua whapalagi. For it least the Father, that in him all the fullness should dwell. Kai mai, o le tumu atoa, le atua tama, o loi tonu ia Yesu Kiriso. A le na fio mai Yesu Kiriso i le tatou lalulangi, ia maliu, te tu, man malo. Le ala wana whaia le whaarutanga mo tatou. Wha maangalo ina ia tatou sana. Au nei mea uma, o le whaale lei o le ai. O whai upo e surfitu. Wai tau tu whapalai whai upo surfitu. For he is before all things, and in him all things consist. O ia o le uruai o mea uma. E whamai. O ia, in him, whamai, in him all things are held together. Pe o mea uma pe o ka hofi po o mau mea uma ia Yesu. A lea Yesu, there's no meaning, no purpose in life. Ia, o mea la ia e, o te fiatal noat foi le, o le alnei mea o le tumbu, o le atua wa ia Yesu Kiriso. Ia, o le mea mua le, o le mea la le, o le matango fio le tala le, ia, o leo tal noatu i menei, o te le inga e, ua e whaafonga fo i le fionga le atua, ia, te lo fo i o lo iese kari si lo e au auna. But I'm not talking about religion, I'm talking about the relationship with Jesus Christ. O lo vā ma Yesu Kiriso, o lo position, o oe o le tangata whatutua e Yesu Kiriso. O se mea matogofi, it's fascinating what Jesus has done. A mamalama ngiwo, whaasa o loto tātou. Ua o mai e le tua whaarutanga ia tātou. Le mawhai e te mongi, porka tua nai, le anga sala, o koe a fia i tātou. O kua ta wami o tonuina tātou. Pe whanau whai atu i se tei mulmuli la tamai. O wawa e whai au ia i le me, o i nei lau whana. Ia mai se o matou mai i le nei atunu. Ia a le a vea le truth o le gospel i tamiti. O a tele a mea ia i le lalangi nei e tamu whai e whatou sina tamiti.
ole tūna rea leo te fia whatatia mua. Ia. Pēno whea tui. E mama aire larangi nei. E whaafonga mai I menei wai. Langa ua tele lata mai. Ole challenge tele lewa iai I kuspa ia. Nanga wai teime ole. Ongos furu. Fix furu da sentis. Teimi ngā a tele fo I le malosi mai ole atheism o mea fo is fa scientist nga fo dai trata le te tonu le atu mana to challenge inga kuspai in the last 30 or 20 years tele discovery o fa sanga il tuspai o fa sanga prove vai le atu ai va ele tu la I mai o scientist que siamo differenti kuspai pe o fa fonga ai mea lai tu discovering of DNA wa I challenge ai tangata te tulunga le evolution that's a dangerous belief ananga lea a fia ia tatu ma fu mai se man we are animals we are ai fa no inga ko inga ai me fonga de len kupu no fitawa la wai pe o meole o mango e ke po me lo dia ko mango fo e pe fika wa ia it's it's survival of the fittest. That's the philosophy ai malosi ti tinga I lalo le sangat ai manga on me des fa mai that's the philosophy o le banka o fa sen ki se ka su mbp se me ka se morality me no la miolei me evolution they could not find it o kele na scientist ke siano la ko disproving ana me it's a lie ka kiri o mai se mangi anyway bana o factor la auto tele young people ke mir ngai o fo ia o inga ai de o mai ki tiro ko spa ia mal moni o ko spa pe ia rang o fo ia so a ngoa mai Yesu o le taua ma le misa ma le feita ngai ka whaaleanga fe vai ai I te re maua si mea la rangi nei. This is the uniqueness of Jesus Christ. Yo wa kona mea rea ai alu study si ka kongunga all of them is based on a work principle or merit fabe kusa o me fale a tele unga ruenga wa sao a tele au melilei wa sao so e ke va me fale ke va I ka commissioning te kwa o a fiokti ai because e la te ringa tel tonu a la ko fiokti wa sao la ko tele ko inga me e fai tangata e la ko lo inga il falta e pe o mo ele na ko so e fa no I ka ko ma o nga no se you never sure about whether you will make it or not you never and then I look to fear fact the uniqueness la ngau Yesu Christ o me uma la langi e fo ia unga ruanga o Cristiano e leo se ka ko nga ruanga o le mea nga whai ke riso. O mga whai ke riso. O ofo mai a tātou, pa uana ka ko me whai, o le tātou taria. It has nothing to do with our works. It has nothing to do with our religions. It has nothing to do with our giving. O aka ko kaulanga. Ta o lewe whi ko whano longo o tangata ai. Whai o kaulanga, whai mea lea. O ave o le langi, manguia le langi. E sa mo I tau ia o ia ngaruenga ai kire sa o langi I ngaruenga la ve mai Paulo le lua Efeso ta ko valuma le maleiva e le ono ngaruenga ni mitimitas o le lofa tu no it is the grace of God ya o fa ka kia ko menga o le uniqueness por fa piko nge o Cristiano o te mita ia o ia wa fa manga loina o mo le fa va le vo sa ungi si tiang o me fananga ke challenge kai e ka te o mai e tau tatu tal noi menei o le mata ngo fia ngi o le langa ke fia pe feme ave ka ko corona ma game ai tatu lo sa ungi tatu mo le fio me tatu li fa
So o ainga e taunga ka penga i mea uma o le matango fia leo kiwsan. Longa lua. O le ia o cultures mea ia lea o tala noa tua fo ia tato. I cultures ngai ma mea nge o lo tu lai mai. O nga ua leise meo tusa o meo cultures o mea whaitangat. Meo ya langa whaitangata o vai aku la fo e whaiesi tangata. Whata i tai tua ile. Alo tala le whata toi. I am proud of my Samoan identity. And I know my position in Christ. I'm proud of being a Samoan. Okay. Whai ala fo i lau whahau. Ia, ro umako wau. Na o isfui tangata umatuana toa onga mai le mo ko ya o le fi Samoa le fi so mai i mea Samoa e fai. O fai ara o whahau. Our people need leaders. Le anai ka mo fai ara o whahau o me ia ruk fai aku i tui. They teach to our young people, they teach their schoolwork, they teach business, me umangi ia ma wa o aku le tala le. And we've been doing that for years now. But somehow, o pero what the no ku ngisi o sai te atu. Ye ale fa fitauli. Ele o receive tangata me. Ya o wa vai fera ya e pe ya o te fa lo te lo fa ngai matanga ye. Ya fa for mako leadership po. Every Thursday we have our leadership. If we go and look. Ko tala ngoi mengi ya ta no fo ya o me fo na le lo mala malama tangata i le mea ho mai au le lave la o pe o faina tanga a sui pe o people they want to make a change but how pe la ko nga me la o fa ya o wa ba pero o fa tu mo mat tu ne generation ngo mai sam au le si au fa nga u tangata ni ya na fa ya ko ka murmuri ko le fira kwao te ngo foi fai pe le teltono fai dao au le mea no ke fia fai atu o le onga ma pisingisi mai si mea umai o le mea si dia ko nga fai ngovi o le mea fai nga taku o lo ka fingol ma malu le tua. How can you hold on to the presence of God? O le papa ki o le papa le fa tupungi fa fika uri o ai o le iai o le tua anga iai le tua e sa o ame fai tangata e le o makwata tonu fai tangata i le tua le e ska kai e sa vali le tua e se o vai mai le fata o salamo e toru fitu fa upolosu toru e tai le tua vai o tangata a le God determines the footsteps of those who love him. E tai ko fe mai e fa upo e losu lima mai ta vita o te le o matua to ina o te le va ais tangata fa maongi le tua e aisi lang fa au pe fa ngo lang fa pe ka so se me ola aro fika wili sa bo ngai to fit o le me na le fa ko o le ha au fa fita u me kupu ai o le ye o le tua so you can defend that te diana o pe ke fa pe o ma ko ne fa we doing everything right o te tonu ngane ele ska ka ia nga pa ia ko akulonga olo ile tua i te miuma ai se me u ia se me o ia na fa so our problem is ele o ma faita ko ka offer the presence of the tua ka kwai we need the presence of God. What does that mean? O la le wing o nga me wai lo te la tangata so lo lotu ia pa pe ile tu le yo le mele ma mi ka ko we need the presence of God in the house. O faita o tuale le mele o le toto nome se fa fonga mai il tala le tu fai amos toto nome ono
Ja, le o fai kau kua fai upuion. Fai upuion no, Iai fo I lo loto o upu nei o te whai atua I ate o ele aso nei. Ia e matua o a ai so o ai I lau whanau. Ma ia e tautaltala. Pe a e nofo I lau whale. Pe a e savali fo I le ala. Pe a e taoto. Pe a e tūlai fo I. Ia e fusi e whai ma whai longa I lau lima. E a vea fo I ma pale I le vāo mata. Ia tusi ai fo I pou o lau whale. A toa mau pui pui. So vai koko whaparangi pe ke. E whai ngofiai wa te ronga le mera wang. And these words which I command you today shall be in your heart. Now listen verse 7. You shall teach them diligently to your children. Shall talk of them when you sit down in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Wherever for me. Awa automate. Peke rua sa vani la wala po. Peke rua ngofo I raro ita noa ia. Na mai ia kusi nunga wō kou whate. Mai ka fusi nunga lima. Pe fusi nunga mau. Fu le doorpost fai ko ol whate. Ma gates whafo le. No ia o le winga me. O le. Wa tala noa e ta ia. Loto ta me tileri. E reo ngi mea whaaroku fo ingale. Whaongoa ia ulo titiro. People just do things religiously. They never have a personal encounter with Jesus to know the truth of all this. I leo se te lungo se lotu po se po ngi mafo fongo stangata. A mea le tala noa mai le tua iata tō. Le fo whai le tua iamos. Ia makua I mawa. A le whai ka kou mengi. Kua nga oi e langi loto ka whanga. Ia ofu ia tātou. A misse vai te minge u kua malosi me technology. E wawa aila ia I mea e. Ko lai mai e se a fo I culture wo mai ka mai ki kai minge. Mea rau te whai akpo I te oi. A rea vea le trufu I lau whanga. E kia foi me tula I me lau whanga. E o foi aki oi mana o marriage. A le kua puu le upo le atu e lo mafu whau. Ma lo loto. Mai whanongo longo kai ta inga le nganga pa ia. Kasi ngai mea, we need to hear the voice of the Holy Spirit. Kai ta ika houn ka hoai. O le mea ngā lea te tala noa fo ia loto. Me ngai ro o mai o le presence le atu I tono ai. Ai wawa aila ia te ta inga le atu. Orchestrate le atu mea. Wangi mea e re kau pulpule tātou. I sa mea I ka ho mawhau. Ai kuanga I le atu se mea whai. E se ale level ave I le atu. Ki ngā lo I loa whai le mea. I tried this many times. You know, I know what God can do. So you do your best. Ke whai au ka pe nganga ai ke whai ai le tu. Yeah, okay. I've done what I can do. So but now I'm handing everything to you. E reo koe ngā mea whunga le e ke ngofo desi me whai a whape e sau mea koe whai. E le sound mea ngā snap pipliko. Ai alu fo I le e whaitau le e whesoi ono whamai mea uma mea leo le lo taua whareanga lo oftau mai e whai uma fusi ro uru whai ro katika whai o vai mea uma you do everything you're supposed to do then you make your stand ai kūro lea o le inga mea ngā leo e whakari whai le tuale rest o te kaua we need the presence of God in our families. Mai sera kai minge I whaamai ma me o tū lai mai. Awa ai de wheme mea I o tangata.
wa ma o mia le nga pa ia te i tatu e wa ra kurisa ka ru fa le lo asa uma de corona ya o le tua ia nga te o longa presence we need this presence let you tangi paulu mose le tua I want to see your glory fi maka I lo malu ki a família tua e o tira ka pe vai ia a mane tu ia mose fi maka I lo malu le fa na wo mai fenga inga fouma ka ngo mai Yesu yo so ngo fo yo sen fa tali yo se de ma se fi fo le nga pa I wa ma o mia ka ko fa no rongo le nga pa I te ta I ko ko ai ngam te ta I ka ko fa ole anga fa fita o me ia nengo kan ngo ko a o ngama pe fe ya o a o fo I fa inga ruenga pe o fa singe se pe fe mia na me o ne fa nga ina ile fa o unga le a mai ya tatu that we are given the anointing so we can take it to the real world out there. Ari singe me o ke challenging fo I tangata ia ka kongu le nganga pa ia tangata Pentecost wa so is fo I ka tunu le nganga pa ia o le tunu le ska pa wa le nganga pa ia ka I fat ai mo fainga ave de fa unga I o the real world life fo I o le unga renga I lo pisingisi lo wa unga o le fa unga le o mai e fai ka ko mo di ma wa ai me lo langi ya tato wa ai o me o le nganga pa it's powerful ama malama ngita te mele you are not an ordinary person when you are filled with the Holy Spirit you are a supernatural person. See, a lot of people don't see this. Ava kumu ka ko le nga pa ia. E sa le level ka kan ngoi, e se vole level ka ke venga ia me. Ya. Olo datu time o menye ka te fita no pe fongai le tina e ai. Na o va ai mar fa ngoi te le o tangata. Va le kongo na ko ai. Ya o fa sanga mai le totele I mengi o kia o you know, as I've said, I've done this for 20 years. Le o whanho longo mai ko kia. Ia au le mea na ne whai o whatingo because o le kelo isi mea, you have to go back to correct a number of years of disobedience. Ia, pada o mea no ki whawhkai rea tua, a sui rolo loko. So lo renga pa ia e ave oi. Au e koe whango te sanga I o mai. Ia, whamangu I tele le tu I lo whafonga mai le fiafi. O te tonu fo I o waku se upu e te, e koe fo I vai kauro kuspa ia. O whai aku te oe whakaimenge e whai whamantunga I aina. O I mo kua challenge e ika kongoa rea se orongai. O le sangata le whai whamantunga e le te ika kongo whamantunga. Le lau ta hofi o lo aina. Longa winga afa pe nga ma fu ko ka so fa fatsa lo inga la wo fik ma singa di fat fa mo ko at start I don't fit to the fiona le to it's a family thing it start from the family makra me ai ya o de fa mo tunga o mai e lo ko lo fa mo lo ai I le ri ya le tu wa ba tu lo upu lo fa ya fa ma mo la mai o le tu le mata ngo fio ke riso e mise le tua mātou tanga Samoa e whaia whapitoa mātou I lou whatusa. E a wina mai lo walo ma liu mo mātou. Ina ia whasa o loto mātou mai lengsa. A mise le tua lo whinangaro. Ia mai while mūtono mātou ai. E lo mo malu I mātou ai. Ia whaftai mo lo up, whaftai mo lo wangang pa ia mar whatasi mai nefia. Whamanuia nei matu tangata whamarmol. Malati na e no lato ai. Please, we need your presence. In whainga, a whai te rita liesu ke risa whai maari mwhao. Whainga whakita I me talonei. Whaia o ia maro te tonu mar whatu tua. Sal mo ia wan sala. A whakita I me le talone. Ia, a whataita maa. O whanongo I la upu. La fiafi foi nei o sauma le loto whamaunga. O sal moia o sala.
a mangalo mai a cha. Mo o whatuatua, o le toto i suke riso i whaamamai nei. A o talo atu, a fio mai a oe Yesu Kiriso. Le a fiafine o te vei oe maali im whaola. O tu nat foi lo wola moe. A whtailu maliu Kiriso, swafo Yesu. Amen. Le tua, ia stasi o whaia nita, ia e whaamanuia ia. A nganga pa ia i loa fio ifo i lau whana, ma e tai ia i la tau whaamanu. Ia vi ia oil matutu, swafo Yesu Kiriso. Amen. Amen.